Guys, hari ini rusak diet kita teman-teman. Homemade pizza. Yeay, mari kita coba ya. Homemade pizza teman-teman. Nyari meltingnya teman-teman. Jadi sebenarnya kita selalu dikomplain ya teman-teman ya, kenapa kok semakin gendut, semakin hari bikin gendut ya teman-teman. Nah, tiap hari bikin kayak gini tuh minum mel. Sabar dek. Kapnya. The best lah, the best tuna melt ever. Kita makan pinggirannya dulu, masih panas. Jadi begitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.